Watubwira uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Tubwiye ko wiga mbwira uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Waratwibagiwe. 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 Irene umuntu wiga mu wa kabiri. Yatubwira mu gihembwe cya mbere. Ujya ureba televiziyo? Warigize mu wa kangahe? Wa gatanu. Hashize igihe kingana iki utajya ku ishuri? Uyu munsi wonyine. Uyu munsi wonyine. Wiga ku kihe kigo? Ku Muhima. Ku Muhima. Watubwira uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali? Akahe n'akahe? Kimisagara. Kimisagara. Akandi karere? Tubwira akandi karere? Ntango niyoboka. Kandi mubyiga? Hano turi no mu kahe karere? Karere ka Cyahafi. Akarere ka Cyahafi? Ubu hano turi no mu karere ka Cyahafi? Mu Cyahafi. None nongeye kubaha ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Wowe wakoze subscribe kuri Yego TV, nawe utarayikora ko wakora subscribe kugira ngo ujye ureba ibiganiro byiza tukugezaho umunsi ku munsi. Banza no gusuhuza abakunzi bacu aho muri Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, ntibagiye n'umujyi wa Kigali. Ewa nibagiwe n'abadiaspora bari bwota amasimbi baba badukurikiye batwereka ko turi kumwe kuri Yego TV. Uyu munsi rero natembereye muri amwe mu makaritsiye agize umujyi wa Kigali. Uyu munsi niho nagiye ndimo natembera mubibona ko ndi mu makaritsiye aho mpuye n'abana bakiri batoya bigaragara yuko bagakwiye kuba bari ku mashuri batari ku ishuri. Tukaba tugiye kuganira nabo batubwire impamvu batari ku ishuri cyangwa se nimba biga batubwire impamvu y'amasaha batari mu rugo. Abana bitese umeze neza? Basanzemo hano ku mugezi, mwe murimo murakora iki? Kutari ku ishuri y'abasaza? Nago niga. Nabani mwegira hano tuganira. Mwantinye se? Oya. So tugiye gutangira mumbwira amazina, sibyo? Buri muntu wese avuga amazina yiwe. Nuriya nawe nazi, undi wundi ari hese nari mbasa mwe muri kumwe nawe nazi. Niko. Nawe ngwino. Tugiye gutangira munyibwira amazina yanyu. Munyegere nta kibazo. Sibyo ntimuntiye. Sibyo? Ndahera ngiye guhera kuri uyu. Nawe hagarara aho ngaho. Undi nawe nahagarare hano. Nawe hagarara aho ngaho. Nawe yegera hano. Sibyo? So ndamenya bahagarika gute. Okay, twegere hano. Sibyo? Twegere hano. Duhagarare ku murongo. Sibyo? Duhagarare hano ku murongo. One nawe yegere hano. Koye duhagarare tureba gute, tureba hano haruguru. None ko muri guhagarara muhagarare gute dutambitse. Amazina yawe witwa ngo iki? Witwa nde? Mugisha Promesse. Mugisha Promesse. Wowe? Naiturikiye Emmanuel. Ndayimana Kevin. Aho tugeze Wowe? Amiza Terezo. Rangishaka Sagaho. Niyo nkuru buri. Ndasenga Emmanuel. Ndasenga Emmanuel. Tugiye guhora kuri uyu nguyu. Kuki amasaha utari ku ishuri byagenze bite bimeze gute? Mushiki wanjye baranze ko njya ku ishuri. Ongereje. Mushiki wanjye baranze ko njya ku ishuri, ngiye ndi gusaba ko mumfashe nakajya ku ishuri. Ugusaba ko tugufasha ukajya ku ishuri? Nose mushiki wawe yanga yuko ni kubera icyo atemera kujya ku ishuri? Baba baranyirukanye akatambwira ngo ngende ngo nsubire ku ishuri mbabwire ko nsanze mu rugo ntabahari, nasanga ntabahari ku ishuri bambwira ngo nsubireyo njye kubarindira, nagaruka akatambwira ngo nkuremo imyenda ngo ngende. Nta mama wawe ugira se cya papa wawe? Ndabagira. None kutababwira icyo kibazo ukabwira mushiki wawe? Papa kagiye atazi, aba yagiye mu ntara. Abagiye mu ntara? Mama wawe se? Mama nawe arara hanze. Arara hanze? Kubera iki mama warara hanze? Iyo aje nijoro baramukingirana. Ndumukingirana? Mushiki wanjye. Mushiki wawe? Kuri icyo mukingirana se mama we se aba yiriwe mu kazi? Cyane aba yagiye. Abuzana aba yagiye. Uriga se cyangwa warivuyemo maze igihe kinini utiga? Narivuyemo maze igihe kinini.
Hashize igihe kingana iki uvuye mu ishuri? Ibyumweru 4. Ibyumweru 4. Wari ugeze mu wa kangahe? Mu wa 3. Mu wa 3. Ese amasomo yigaga si wayibagiwe? Yego. None se iyo uwanyu batashye mama wawe na papa wawe ntago barwana? Nimba mushiki wawe amukingirana mama wawe na papa wawe iyo batashye ntago barwana? Bararwana. Muri make iwanyu hari amakimbirane urayazi ko akunda ababyeyi barimo bararwana. Nubwo impamvu utajya ku ishuri tubwira impamvu nyine utajya ku ishuri, kwima imyenda kandi ari wakakwe gufasha. Nta bandi bana mugira muvukana se? Ndabagira. Urabagira? Bose bariga? Yiga umwe wenyine undi n'umwana. Muri bangahe iwanyu? Turi 4. Muri 4. Abatiga ni bangahe? Ni 2. Ni 2. Ako ni 3. Ni 3. Ubwo muri 3 nibo batiga. Undi umwe ariga wa 4 se? Mukuru. Mukuru. Ni mukuru? Yiga mu wa kangahe? Yiga mu wa 2. Naka mu wa 3. Primaire? Oya n'umwana mukuru nyine ni mukuru ariko ntabwo ari mukuru cyane umukobwa. Wowe warivuye mugabo ugeze mu wa kangahe? Mu wa 3. Mu wa 3. Niki wumva wasaba cyatuma usubira ku ishuri? Ba mu rugo. Usubona ibyo kurya kandi aya masaha utari mu rugo re? Ntabyo mbona. Ntabyo ubona? Ntabwo ubuzima bwawe bumeze nabi. Ususugira urara mu muhanda tugusanze hano kuri ruhurura ariho mwibereye n'abandi. Ajagiye ngenda hanze. Ujya urara hanze? Hari abandi banasumurara mu muhanda? Ari kwitwararanga. Iyo umwarararana? Ari n'undi. Bite byawe se? Ntundi ureba n'isaza. Nawe ujye amazina yawe? Anyita Niyonkuru Bruno. Wowe se bimeze biti? Wowe kutari kwiga? Ngewe. Papa yantwariye imyenda. Ako ndimo kwifuza gusubira mu ishuri na marete n'amakayi na bike n'imyenda. Ubusubaka kanya ubaye gute? Urarahe ko tugusanze aha ngaha? Ibyo kurya urabibona bimeze gute mbwira? Hapi nabyo mbona. Ubusu kuva mu gitondo wariye? Hapi ntago nari narya. Byango wariye mwana. Ntago nari narya. Ntago urarya kuva mu gitondo. Ubusu iyo mwarayemo hano mu muhanda ubusimu nywa za tineri babaranjyamo bajya banywa? Hapi nta tineri nyikimwe cyane ubwo nazinywaga. Kera niwo wazinywaga? Ubusu burara ahagana? Uburara he? Ndara mu rugo bumwe mama mu rugo. Ninjye ngiye gukomereza ku myaka. Imyaka ingahe? 10. Wageze mu muhanda ryari? Ufite imyaka ingahe? 9. Yego. Urumva ngo umaze umwaka uri mu muhanda. Utubwiye ko iwanyu bagutwaye imyenda. Urumva ngo umaze icyo gihe kingana gutyo umwaka wibera mu muhanda utaniga? Wumva ari iki se gisabwa kugira ngo ubashe gusubira mu rugo ndetse ujye no kwishura? Ubona ari iki? Ukeneye iki? No kubona inkweto zazanjyana ku ishuri n'imyenda n'iniforme nakagira n'amakayi n'amarete na bike nakagenda no ku ishuri. None se utubwiye ko umaze umwaka mu muhanda ntabwo ujya ugerageza ngo utahe ujye mu rugo? Imwe yo moye na mama ajya ambwira ngo ubwo mwana wanjye ngo uzaza mu rugo, akamubwira ngo nzaza ko nta mafaranga aba afite yo kuntangiza ishuri, imyenda yanjye barayitwaye, mama bamukomeretsa igisebe hano. Mama we baramukomeretsa igisebe? Nde wamugize wamukomerekeje se? Yadwanye na papa. Papa baramukomerekeje, papa baragiye. Muri make iwanyu bararwana? Mama ntabwo cyongera kurwana. Nonse ubwo izo si ziri mu mpamvu zatumye uva mu rugo? Hapi ntabwo ari impamvu. Ubu si uku munsi urya kanga utatubeshye? Iyo mbonye n'ikintu ndarya, natakibonye nakirirwa nshonje. Umunsi ushobora kwira utariye? Ubu si ntabwo ujya wiba? Hapi ntabwo nyiba. None iyo wabuze ibyo kurya ubigenza ute? Nabuze icyo kurya mba ndi kumwe n'abo ngaba, twagera n'ahantu tukaba
tukaba turarushye tukaruhuka twabona n'umuntu utugiriye neza akatugurira akabagurira. Bango umwaka wose ushize utiga wiberamo aha ngaha mu muhanda. None se ndacyari kwibaza murara hehe? Urara hehe? Urara he? araruguru iriya ku nkuru nziza. Ku nkuru nziza niho urara? Mwikanevu se ni umuntu uba ugucumbikira? Wapi? Nari ahantu nyine mu bihuru hameze n'uko nguko ari ibyatsi gutyo hari amabati. Ntabwo uba ufite nijoro se? Ntabwo bugira nijoro? Ndaburi se. Amakuru yawe? Ni meza. Amazina? Nyamiza Terezoro. Wowe ubayeho gute aha ngaha tugusanze? Jewe aho ngeze hose nahora n'umuntu wenda ugira impuhwe akambwira ati ngo ngwino ngo tujyane mu rugo ngo nkuhe ibiryo. Nabibura nkaba ndimo kugenda hano hose nkahura n'umuntu wese akambwira gati ngo bacigicisha ngo ujye kugura irindazi. Noneho gutyo ndagumya ndagenda mba nkutanye n'undi mwana aravuga ati ngo ko natagera mu rugo ngo hagiye uza ngo tukibanira. Noneho umwana birangira gutyo turagenda aho hose duhuriye akanangira akankubita. Noneho kwa kundi umudwano utangira nyiyenzaho imba ndamufashe ndamuteruye mukubita hasi. Noneho umwana afata amabuye aratera nkayakwepa. Noneho amubwira ati ngo kandi ngo nshaka amahane. Noneho nyita mvuga ati ngo reka nizire nango sinshaka ko kudwana na barabana bose. Kubera icyo udatanga ujye mu rugo ujye kurira mu rugo niyo mpamvu. Njyewe ababyeyi banjye baranaye. Noneho na papa nawe arangendera. Bagiye hehe se? Mama we na papa we bagendera rimwe? Oya ntabwo umugabo wambyaye ntabwo ari we wajyanye mama. Ni ukuvuga ngo mama wawe yakujyanye kuri uwo mugabo wundi wa kabiri? Uwo mugabo utari papa. Noneho uwo mugabo amutera inda. Noneho bahita banagenda. Baragutaye? Mwari mutuye hagana he aho bagusize? Twari dutuye mu Bugesera. Wavuye mu Bugesera uza hano i Kigali? Ubu se ubayeho gute? Ibyo kurya ubibona gute? Ngenda miga ahantu hose nayabura nkajya guhiga ibikarito nkajya kubigurisha. Ufite imyaka ingahe? 13. Wavuye mu ishuri ugeze mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Urara hehe se aha ngaha tugusanze? Urara hehe ubu? Aho hose ngeze ngenda harara. Ubu nta hantu hamwe ugira urara? Naho. Ubu se iyo ibyo kurya byabuze ubu ntago wiba? Ntago niba njyewe. Ukura hehe ibyo kurya byabuze ubona ko byanze? Iyo byabuze njye ndihangana. Ntutubeshye? Ntago mbabeshye. None se ntago wakurikiranye amakuru umenye aho mama wawe yagiye n'uwo mugabo wundi wa kabiri utari papa wawe? Ntago nahamenye. None se kuki wafashe umwanzuro wo kuva i Bugesera ukaza hano i Kigali? Mu Bugesera kuko hoho nta bintu byo kurya wahabona inzara yahakwicira. Waje gute? Ni umugabo wambwiye ati ngo ngwino ngo njye kugushakira akazi. Turaza. Noneho yari kuri moto turagenda ahita agenda kwira inyuma yari amashyamba ari kaburimbo irimo hagati y'ishyamba nyita nyikomeza ndagenda mbanguye ahantu hari ikibuga cy'umupira ndagumya Ubu kubitanye n'abandi bagenzi bawe? Mba nkubitanye n'abandi. Urumva ngo ubuzima bwawe kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere wibera mu muhanda. None se ubu imvura iguye nge ndi kwibaza imvura iguye urara hehe noneho sasa? Imvura iguye murara hehe? Ndara ngenda ahantu hose. Ngo urara ugenda bukagukeraho? None se imyenda wambaye ninde wayiguhaye? Imyenda n'abantu bagira neza bakunda no kumbwira ati ngo nzagenda ngo bame ibiryo nibo bayimaye ari nijoro. Kugira isaha se urumva ukeneye iki? Urifuza iki? Ndifuza gusubira mu ishuri. Mu ishuri ku buryo ubonye umuntu ugufata wabyemera? Wowe bite byawe? Amazina? Mukanzisenga Manuel. Manuel wowe nawe bamo aha ngaha ku muhanda?
Njye naje uno munsi nyine ni umuntu wamvanye hariya iwacu i Butare. I Butare akuzanye i Kigali so gukora iki wowe? Yarambwiye ngo araje ngama akazi yarambwiye ngo arazamo akazi nyine turazana tugera hariya muri Nyabugogo aranegera arambwira ngo araza akazi ko kuragira inka. Ndangije tugeze Nyabugogo nyine mba ndamubuze nyine mukora haba hari abantu benshi cyane. None se reka nkubaze tukiri aho ngo gatoya, uvuye i Butare si wigaga se? Ntabwo nigaga. Uvuye mu ishuri ufite imyaka ingahe? 13. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? 16. 16. Warivuyemo ugarukiye mu wa kangahe? Yavuyemo ngarukiye mu wa kane primaire. None se wavuye iwanyu ubwiye ababyeyi ko uje i Kigali? Bari babizi naje uyu munsi nyine bari babizi ko. Waje uyu munsi? Kutahamagaye mu rugo se ubabwire ko wageze i Kigali wari ukuzanye ukamubura? Mama nta telefone agira. Nta telefone, nta n'umuntu, nta bandi banamuvukana se? Barazifite ariko ntabwo mbazi nimero yabo. None se ukumva yuko ugomba gusubira i Butare gute wowe? Simbizi nyine ubona nyine nuko banyine Marie nese byagenda gute. Uyu munsi nawe wageze mu mujyi wa Kigali. Nose waje wambaye gutya se umeze gutya? Cyane uri wari usanzwe uri i Butare n'umuntu nawe wibereyeho kuri ya mihanda y'i Butare. Ntabwo nafite n'igikapu ahantu nagihishe. Igikapu wagihishe? Wagihishe mu muhanda se? He. Nagihishe haruguru iriya Nyamirambo. Oya utatubeshye. Wageze i Kigali uyu munsi umenya Nyamirambo? Nazamutse hano ruguru nese kuba bumva bavuga ntabwo bagenda mbaririza. Usuba hano washize igikapu nuhagera uraza kuyibuka? Ndaza simbizi shobora no kuza kuhayoba. Ako witubeshye. Ntago wageze i Kigali uyu munsi. Cyane bo hageze uyu munsi wari usanzwe n'ubundi nawe wibera ku mihanda y'i Butare. Nyine ngiye ikibazo afite n'umuntu waje akana nyine mbonye umugira neza yamitike nanjye nagasubira iwacu. Ushaka umugira neza ugwitiki ugasubira iwanyu. Komeza no ku bandi batubwire. We bite? Bite byawe? Ni byiza. Amakuru? Ni meza. Wowe kutari ku ishuri? Ngiye nta nkweto mfite zo kujyana ku ishuri. Ufite imyaka ingahe? 12. 12. 12. Wiga mu wa kangahe? Mu wa kane primaire. Wiga amasomo angahe? Ntago nayamenye kuko maze iminsi mvuye mu ishuri. Hashize igihe kingana iki uvuye mu ishuri? Ibyumweru 2. Ibyumweru 2? Ibyumweru 2 wibagiwe amasomo wiga? Ubu mu byumweru 2 bishize uvuye ku ishuri nta somo nari mu kibuka? Ndayibukamo makeya. Ngaho mbwira nka 3 wibuka. Social, mate na seti. Na seti. Utubwiye yuko ngo ikibazo ngo ari ikinkweto. Kuki utabwiye mama wawe ngo akugurire inkweto usubire ku ishuri kandi usanzwe wiga? Yambwiye yuko amafaranga ari kuyashaka. Ari kuyashaka? Ibyo byumweru byose bishize umbwa ibyumweru 3. Bishize aho rakubwira yuko arimo arashaka amafaranga. None se aya masaha kuburi hano ku muhanda utari mu rugo urimo ukora imirimo niye mpamvu kandi umunyeshuri? Mu rugo nta muntu ubuhari. Nta muntu ubuhari? So si waguma mu rugo wowe? Mu rugo nta muntu ubuhari. Ni inzu utuye yonyine. Mutuye ahagana he? Mu mudugudu w'amahoro. Amahoro. Mu kahe kagari? Akagari ka Kimisagara. Umurenge? Ka Kimisagara. Akarere? Ka Nyarugenge. Ka Nyarugenge. Wango wowe kugera isaha ikintu ubura ni inkweto. Wigaga ku kihe kigo? Ku Gitega. Gitega. Wango ubonye inkweto? Najya kwiga. None se uko wirirwanye n'aba bana ubu ntago bituma wenda uhinduka ukabikirara mukaba mwakiba? Reka. Nwango inkweto zibonye wasubira ku ishuri ukiga. Ubuse wariye? Kubera icyo utagiye mu rugo kurya kandi umbwiye ko ufite ababyeyi? Mu rugo ntago baba bahari. Ntago baba bahari? Ntago bagusigira ibyo kurya se? Bajyana urufunguzo. Kubera iki se bajyana urufunguzo ntibarugusigira ati dore ibiryo bihari cyangwa uze kuza guteka? Baba bazi ko narujugunye. Bazi ko warujugunye? None se ubu uburyo ryari utambeze? Ngiyo mbibonye. Mu rugo si yo batashye bo ntago baguha ibiryo? Ngiye ndya nimugoroba. Nimugoroba?
utubwiye yuko ubonye inkweto wasubira ku ishuri. Sawa. Bite wowe? Ko ariko wari ufite igisebe kinini se? Waguye muri no ruhurura? Iriho haraguka. Niko kino gisebe kingana gutya wagitewe n'iki? Narindi kururuka hariya ngiye kunywa amazi mbe mu bisema hari umutwe. Witwa ndese? Tanga ishaka Sagahungu. Tanga ishaka? Sagahungu. Sagahungu. Ufite imyaka ingahe se? Mfite imyaka 14. 14. Uriga cyangwa warivuyemo? Narivuyemo. Mu rugo nahagana he? Mu karere ka Ngororero. Wavuye Ingororero se uza hano i Kigali gute? Mu rugo twirwaga mama yirwaga ajya gukora kamuha amafaranga nta twari twishoboye mpitamo kuza. Wavuye Ingororero n'amaguru se byagenze bite? Mbwira uburyo wavuye Ingororero ukagera hano i Kigali. Naparamiye imodoka. Waparamiye imodoka? Ubwo ni gute wamenye ko wageze i Kigali se? Ntuviremo i Muhanga? Numvaga i Muhanga nari mazi. Numvaga bari kuvuga ngo Nyabugogo ngo hari umugezi utemba, nabonye ngeze kuri kiriya kiraro menya ko nageze i Kigali. Ako wavuye mu rugo bacitse ntago bari babizi? Ntago bari babizi. None hano i Kigali ko tugusanze ku muhanda ubayeho gute? Tubayeho nabi nukuryama aho bwije tugeze. Aho bwije ugeze? None se kuki wageze hano i Kigali ntubone ibyanze usubire mu rugo? Nabuze itike. Wabuze itike? Ku buryo se ubonye itike wasubira mu rugo? Mbwira ubuzima bwawe ubayeho hano i Kigali. Urya gute? Urara hehe? Kino gisebe byagenze bite? Waguyemo hano bimeze gute? Twari turukuza tugiye koga hirya. Ngeze hano ngira imyota ngiye kunywa amazi hariya bari kuvoma. Urabona ko ari uruboze mu bitamo umutwe. Bitamo umutwe. None se ibyo kurya ubibona gute? Duhura n'umugira neza akavuga ati ngo mbese murashonje. Twavuga ngo akatujyana muri hoteli akatugurira ibiryo. Usuba kujyana muri hoteli usagutse? Ni buryo nawe usakuye. Badusiga hanze bakabituzanira. Urara hese ubu ngubu? Turara hariya hirya muri kandagiro karabe Nyabugogo. Muri kandagiro karabe Nyabugogo? None se iyo imvura iguye ubigenza ute? Twurira hejuru mu etaje tukaryama muri binga. Muri etaje? Urara amasikariye hariya ukajyaho hejuru akaba ari uryama. None se iyo wabuze umuntu ukugirira neza ubigenza tu ntago wiba? Oya turaburaraga mwejo tukamubona. Mwejo ukamubona? Nose ubu ntago ugiye gukurura kuri katineri? Oya. Nta wigeze ugakururaho? None se ubu ngubu ko ndi iyi myenda yawe ndi kubona sibyo imaze igihe pe. Ubu ngubu iyo wabuze imyenda yo uyibona gute? Hari igihe uhuye n'abandi bana umwana umwe afite imyenda bagahita bayimwaka bakayiguha. None se nta kuntu mujya murwana n'abandi bana iyo mwabuze ibyo kurya mushonje ntago murwana cyangwa mukaba mwarabona n'umuntu avuye guhamuka mwambura? Oya ntago tumwambura ahubwo twewe ni ukuvuga ngo iyo baduhaye nk'amafaranga abakuru barazaga bagashaka kudukeba ngo ntituyabahe. Hari n'abandi bantu bakuru bari nabo muri kumwe mu mihanda. None se urifuza iki kugira ngo usubire iwanyu muri ngo? Ese usubiye mu rugo wakiga? Nakiga ariko mu rugo ntago twishoboye. Wowe ntago mwishoboye? Wahavuye ko kubera iki kibazo uvuga ngo ngewe uvuye hano muri Ngororero mu rugo nci Kigali? Papa yaradutaye ajya ira hepfo mu Mutara na mama yirirwa agenda twaraburaraga bugake. Iwanyu muri abana bangahe? Turabana bane. Abana bane? Wavuye muri Ngororero so mu rugo bagihari cyane be barigendeye? Bari barantaye mu nzu njyenyine. Mama yaragiye ahantu bita muri Mubuga, papa yaragiye mu Mutara. Oya yaragiye mu Mutara. None se ubu ukeneye amafaranga yo kwiyogoshesha ujya kura he? Idusabye bakaduha amafaranga
tubona turarire tukajya gutangaho 200 bakatwogosha. Ninde mubana, ninde murarana hariya wambwiye Nyabugogo muri abangaba? Nawe bango wirirwa ahangaha cyangwa se ukajya ahandi ugataha Nyabugogo ni mugoroba. Ninde wambwiye wasomye kuri tineri hadi? Mubwira zibirambwira. nawe se wayisomyeho. Nawe wayisomyeho? Mbwira. Usoma kuri tineri byari bimeze gute? Usoma kuri tineri byari bimeze gute? Soma. Kurura umwuka ukumva nyine nkunda hari ikintu kirimo manga kukurya ukahita ubimena. None se ni icupa ukurura riba haba harimo iki? Ibintu bimeze n'amazi. Ninde wakubwiye ukurireho se wowe? Ni marine za Nyabugogo ziba zirimo kunywa. Ubu barambwiye murashe n'akanya kumbwiye mba ndakuruye. Ubu urayikuruye. Ntabwo se mubira wumvishe bikurya? Ngaha wenyine. agomba se umugore neza nabi. No biraryana cyane. Mo gakeya. Ko hari igihe bigera bikakurya cyane. None se ubu ngubu wavuye kuri tineri n'ubu nta gukikururaho? Ntago nyiciye. Ntago ukikinywa? Uhimbeshye. Ntago nyiciye ngo zaba zano ngo ntago agikura kuri tineri? Niko? None se uwayivuyeho burundu ku buryo utazongera gusubira kunywa tineri? Nese byose ntago nyiciye. Ntago ukiyinywa? Sawa urakoze. Abandi bari yesu banje ko bagiye. N'uyu ni yavuze. Nde wundi tutaganiriye? Uyu ntabwo twaganiriye? N'uyu ntago mwaganiriye. Twaganiriye mwe musigaye ntaraganiriza. Uyu nguyu nawe. Uyu nguyu wamuvugishije turi hano. Ntago yamuvugishije ruguge. Amakuru yawe? Neza. Amazina? Tugeze Irene. Aho tugeze Irene. Aho tugeze Irene. Irene wowe kuki aya masaha utari mu rugo cyangwa utari ku ishuri? Nta kabutura mfite ku ishuri nta n'ishati mfite. Uba mu rugo se? Wiga mu wa kangahe? Wa kabiri. Mu wa kabiri. Ufite imyaka ingahe? 10. Wambwira amasomo 3 mwiga? Ntago nyibuka. Ntago yibuka? Wiga ku kihe kigo? Kimisagara. Watubwira umuyobozi w'ikigo cyanyu? Yitwa nde? Niyonsenga Mugisha. Watubwira uturere 3 tugize umujyi wa Kigali? Utubwiye ko wiga, mbwira uturere 3 tugize umujyi wa Kigali. Naratwibagiwe. Waratwibagiwe? Irene umuntu wiga mu wa kabiri? Yatubyiga mu gihe cyambere. Ujya ureba televiziyo? Umuntu bita Irene muri ndahabura muzi? Wapi? Ntawe uzi? None se Irene kuri ahangaha uri kumwe n'aba bandi bana batubwiye ko barara mu muhanda, ubu we ntabwo ujya urara mu muhanda? Hapi naharaye rimwe. Waharaye rimwe byagenze gute? Bakoze amakosa. Ayahe makosa? Nsuzugura mama. Wamusuzuguye gute? Tubwire uburyo wasuzuguye umubyeyi. Kugura isukari yagutumye? Isukari ndabyanga. Kuki se wabyanze? Ko nari ndi kwihuta njye ari umuntu wari wampamagaye. Umuntu we waguhamagaye? Kuri telefone se? Oya. Yari yambwiye ngo nze kujya kumureba. None se Irene utubwiye yuko utiga, impamvu iwanyu banga kukugura uniforme so kubera ko waba ubasuzugura? None ni impamvu mama watakugura uniforme ngo ujye ku ishuri? Amafaranga bafite. None se ubu wariye uyu munsi? Twariye mu mujyi baduha imigati. Babaha imigati? Tugura na supadipe. Nose mu rugo ntabwo ujya urya? Bateka nijoro. Bateka nijoro?
mama avuye kuri bimo gushakisha imari. Ushakisha imari? Ni ukuvuga ngo kuva mu wirirwa umunsi wose utariye, urya nijoro cyangwa ari uko wabonye umugira neza uguha ibiryo? Mama we na papa we barabana se? Iwanyu muri abana bangahe? Ongerejwe. Muri abana 10. Abiga ni bangahe? Udari Kariza. Oya mbwira ni bangahe umubare? So wambwiye ko wiga, simbwira umubare. Ni 5. Abiga ni bangahe? Ni 5. Abandi 5 ntago biga. Iwanyu muri abana 10. Usubire ne yuriye mu rugo urarya ugahaga? Oya. Guhaga bari insazi. None urumva yuko none se Irene umbwiye ko ubonye ikabutura wasubira kwiga? Nishati. Okay. Wowe bite byawe? Ibyiza. Amakuru se? Ni meza. Wowe kutari ku ishuri cyangwa se ngo uri mu rugo uri gufasha imirimo ababyeyi? Mama yanze ko njya ku ishuri. Yanze kujya ku ishuri? Kuri iyo mpamvu? Amafaranga y'ishuri nishyuye. Amafaranga y'ishuri yishyuye? Ufite iniforume se? Wari ugeze mu wa kangahe? Mu wa 5. Hashize igihe kingana iki utajya ku ishuri? Ni uyu munsi wonyine. Uyu munsi wonyine. Wiga ku kihe kigo? Ku Muhima. Ku Muhima? Watubwira uturere 3 tugize umujyi wa Kigali? Akahe n'akahe? Kimisagara. Kimisagara? Akandi karere? Tubwira akandi karere? Ntango niyoboka. Kandi mubyiga? Twabyize mu gihembwe cya mbere, ntango turabyiga. Mu turere tugize umujyi wa Kigali, Kimisagara nyine niyo mwize? Oya. Mo n'ibindi. Ibindi bihe mbwira. Muri se mwiga amasomo angahe? 5. Hano turi no mu kahe karere? Karere ka Cyahafi. Akarere ka Cyahafi? Ubu hano turi no mu karere ka Cyahafi? Ni mu Cyahafi. None se Irene, niko wumva ari iki cyatuma usubira ku ishuri? Ubundi se urya byagenze gute? Njya iyo mama yagiye Nyabugogo gucuruza, iyo papa atagiye gukora ntabwo ubundi turya. Iyo papa wawe atagiye gukora ntabwo murya? None se ko mbona hano bawiriranywe n'abandi bana, ubu ntabwo mwiba cyangwa mujye mu zindi ngeso mbi? Oya. Ntabwo twiba. Ntabwo mwiba? None se urumva ibyo bintu ubibonye wasubira ku ishuri? Wanyu muri abana bangahe? Turi abana 3. Muri abana 3. Uri uwa kangahe? Ndi uwa mbere. Abandi 2 basigese bariga? Oya, ni batoya. Ni batoya? Ese abana bagukurikira ntago biga? Undi ugukurikira afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3. Undi? Afite nta mwaka aragira n'amezi. Okay. Kibazo urakoze. Undi tutaganiriye? Nta numwe? Muhaguruke nyine, muhaguruke tuvuge. Uriya siko yagiye muri ruhurura arahari hasi. None se ubu nta muntu uyu ngudore yacitse igisebe ngo agiye muri ruhurura. Simura ukuntu ameze? Umwaragiye kuganira. Ngwino. Niko. Mwese twaganiriye, sibyo? Twaganiriye. Kandi muri abantu bakuru, sibyo? None nkaho undi wo mu karere ka Ngororero, sibyo? Shaka uzasubira mu rugo pe. Urabona Kigali uzahashobora koko? So nkuko mubibona uyu munsi twatembereye mu gace kamwe ko mu mujyi wa Kigali, twasuye abana baba ku muhanda, batubwiye ubuzima babayemo. Bamwe batubwiye yuko bahinduka, ibyo bakeneye babibonye, batubwiye ubuzima bwa buri munsi babamo. Twabaye n'ishutarega, sibyo? Yego TV twababwiye yuko turajya tubagirira hose tukabarebera. Uyu munsi twifuje kuganira n'abana babana ku muhanda, yuko uramutse ugize inyunganizi waduha kuri Yego TV watwandikira ewana. Turi tayari kuba igitekerezo
twacyakira, ndetse ubonye yuko hari n'icyo wadufasha urebye ibikorwa dukora umunsi ku munsi aho tujya. Uyu munsi mwabonye abana rero twasuye nka Yego TV, ntabwo tujya tugenderaho iyo twasuye abana nk'abangaba, twabasanze ku muhanda turasangira byose muri bikeya tuba dufite, ibindi Imana ikagomeza ikaduha umugisha. Uyu munsi rero muri kubibona yuko ubu tugiye kuba dusangira n'aba bana, sibyo? Kuko mutishimye mwishimye, sibyo? Nuvuga ngo rero sibyo, hano bafite utuntu twiza, buri wese hano agiye kugenda koramo, fata kamwe, nundi nawe, nundi nawe, nundi, 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 nundi nakoremo. Wow, oya nta kindi so murabona ko twishimanye turi kumwe n'aba bana aho twabasanze, murabona ko bishimye, si mwishimye? Yego TV murayizi? Yego. So turabashimiye cyane kandi mukomeze mudutere inkunga aho muri hose, ibitekerezo byanyu tuzabyakira. Nababwiye yuko ufite inyunganizi ajya areba ikiganiro tuba twashyizeho, haba hariho nimero zacu aho waba uri hose, ibitekerezo turabyakira kuri Yego TV. Mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze kubarindira aho muri hose. Njyewe banyita ababa, ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe imigisha myinshi cyane.